ram pia huan lo ram nei te chung changa kan se PMU nau ten hamta engemo chance lak tu ma thu chua ten nei hei hi bul changa se tu kan ya ka soidu zo ko sang ram Assam Rifles rama sonin zema bok te zema bok pon lama tang theng te pon huan lo ram nei tam takan uma zalen takin an kal tlang thina ni ama ro chu Union Home Minister local dona wangkhan security thila DG Shillong atangin an han khar lei loka kan sun zom leang chu tiang chuan Union Home Minister local dona wangin security thila han khar lei lok lok ania Shillong DG Assam Rifles lala tanga thupek localin chuan Union Home Minister rong kalsowa kar masa nilai ni vela tang khan huan lo rem nei tu ten kaltlang andu le to thu soin hetilai local levela keini block levela te po min non sia tirani Chief Minister ne na po rang taka sia tir hal ni in kan local council suai tu te levela tangin hetilai zo ko sanga kan han dor tir masa amaro chu so tilai kong khar tur khar lei lok tur thu petu alal e ma wangin sipai ania chu wang chuanin hetilai me tang chuan thu kan pengam lowe high level atangin indoor ru ti nia chuan Chief Minister level a sinsiat zel ni in CM in Home Department a akal dan turangin lekha ne na ti tir hala amaro chu hetilai Mizoram chunga po an Assam Rifles lalber DIG Mizoram sector chu ramdang athil ti na sin bo lai lok loka tun tho chan le tho le ni khanin engemo ni zok zok ka lo ho ang chu min ngai chang lok ro khar tura thu pe tu hi la le ma wangi ke ni le la jo kan hongam lo ani antia chu tiang chuanin chol ni te ko khan chol lovin Home Department lampon CM instruction mangin man lamol mola huan lo ram nei tu te po ma kan lak dan te silsiat zelan ni amaro chu politics khelna te nom takamang do kan je PMU now ten headquarter thalai ten en intikomin ahmuna infui porin an kalchila chu tilaya po chuan namruna Chief Minister ila thu soi tur po silsiat zel ningin mi puyan kalkhom ta ka chuan DC level ate SP level ate silin Home Secretary tangin andor pui molani phone call in chút tiang mang chuanin ke an lo lu lei lok lok an pu ber la holo ma sela an lo phal saka kha nga po khanin press release an ron siamin so tilai huan lo ram nei zinga an president huan lo ram nei association president om lo hlani na sil la chuakin chuin a signature lemnen thu chuan siam du ni ate nom khom mai chu tiang chu kan unau tuna politics a kan tlan pui te malak du dan le thu vordar du dan ania tukin zi theng khan Home Secretary te nen te CM te nen in bekwalin Assam Rifles pon thu chuan don siam mai dona anni Assam Rifles pon ID te kan siam hial don mi huan loram nei bik tan hian ti te pon rotna don siam me ka tuna hian thu kal me ka voin klai ate chuan in thu thar kan nei po kan bei sei viau to ne chu tiang chuan bypass road kan sarkar limin kan pui na ai pui mo e ma zo ko sanga Assam Rifles anin son chuak don ani chuan kaltlang repon phal lawanga bypass road ti layang utia kong ngai pui mo e min CM in kong min lai sak na la chumi chei that zui na tur chu tu na hin cheng noi som kwa da ngal bokani siam thata ni mai don chumi siam that chunga kaltlang thei na tur chuan tu na hianin huan lo ram nei mai ba ka kuari nei te ama motor tlan tlang an mo e ma nget zo ka motor ne na an fei va mai thei na tur tan nget takin lekha nen thu chiang taka da thap kan du wangin kan pu ber kan Chief Minister Hovin Sarkarin pa tu na ina la me kari ti kan sei fia du bokani social media ka tiang khan ni chia ka soyang ta kan khan eng ma poi salemin an ti sela voini ahian a thazok om renga sezok kanunau teran soifia an soidu khin dan hi soifia ka du na point pakhat chu Assam Rifles in son suak tur gameplay na mai mai ni
bung ra lu yang phur mai mai ni ti te ari na sa a thong ma ding khop mai amaro chu union home minister me localin kan chief minister in asengai sengat ngata nor na zara mani loka chiang takinoron puanga aron soi ti kan seve kani aloni takhi a thu tak tak thu tling thil dik tak an lo ti ni hi Assam Rifle chuan in son chuak don nge ya an ti du chuang mi alo zema bok nu la hoban ngai tu om an ti le sam tho a chazok a om reng la yan a chezok zong ngar hi chukan no mani hei hi zora mi puin kan sia ta ngai ka fei khop mai chu kan soi lang du bok ani kan ni mu khom na taka kan kan chairman chu alo om lo mo khon lama khang hulai alo vakal ta ni khang hula ka hun to sia khata khanin sipen na le kha kan sir na khanin I sipen le kha kan sir na ka secretary sil le chairman sil kha ngai ta boxia chuanin kan chairman ka phone ka phone ni hei sil ngai si en tinge kan tiang nang mayom sil lo ka ti ama chu huana lo om de ta kada ida kan lo wala la kada na po ka fa ta na siat kha atia so kan chairman ram ti na khatin ka wala kha ne ya so kan chairman kharama khan oma wang khan kan vice chairman khan sign ta ma sai sila to secretary kai male kan vice kan chairman le secretary sil chu kan chu thawa ma sai assign tu tur kha chu chairman kharama oma wang kan vice chairman khan sign ta mo Cuma itu kan boleh tu politik saya untuk nak satu lu tu kan boleh seorang itu tu atas yang. Yap so street campaign akanin rutok ya ron saya bang kan tu diktak ron kan du dewa. Ruk suang ngom lah tu abu putu pakai mak tak kan ya. Secretary le chairman itu kan yang bercakap thailawa. Hat sana tu kan yang pui bom lo thailawa. Amar alo vakal vangin. Hey iram TM Irem ti to ni still to tanga to sia ka ti arem ti do na pom henem ira han lo wala me ro te zo ko sanga tren katlan holi an na ka wala chuanin I klaya sil pa ka pele thlap zon ama a om lo wangin kan vice chairman na sign ta asil chu ngai reng amarem ti na thon ka wala chuak ruk chu ani lovin amarem ti na thlapa ti ani mo kha de tu ta pon min zo se ke ma ti ani ka tangam khuya po ka tangam alom kha secretary kani wanga va boy puya thil kha va boy pu tu kani ya ache me ngai pona maram tina phala wala e ma ngai ka da le ama om lo wangin va sina sai na chu mi chu ni mai ale alom om lu tu ka thu ka ron ka